Salam. Yenə də öz yerimizdir. Tələbimiz olan yerdə Gürcüstanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti binasının qarşısındayıq. Tələbimiz odur ki, Bidzina İvanishvili haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır, o həbs olunmalıdır. Çünki cinayət işi qaldırılsa normalda o həbs olunacaq. Çünki o ölkəni qanunlarla, demokratik qanunlarla deyil, öz istədiyi kimi Rusiyanın diktəsi ilə idarə edir ölkəni, qanunları. Əgər parlament seçkilər saxta keçirilirsə, əgər siyasi oponentləri, müxalif güclər, qüvvələr, fəallar, haqqını tələb edən insanlar, etiraz aksiyasından çıxan insanlar, əgər sifarişlə həbs edilirsə, əgər ölkə korrupsiya içində boğulursa, əgər istədiyi şəxsləri, vəzifələri təyin edirsə, hətta kilsələrdə belə kim ki xalqa dəstək verir, kim ki hakimiyyətin etiraz etmək istəyir, fikir ayrılığı artıq onlar işdən qovulur, həbs olunur. Bugün 14-cü gündür etirazımızın, tələbimizin daha doğrusu tələbimizin Gürcüstan təbii ki Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti binası qurum dövlətin təhlükəsizliyini fikirləşməlidir. Hakimin, ölkə rəhbərinin qorunmamalıdır, onun cinayətlərini örtbasdır etməməlidir. Dövlət təhlükədədir. Ona görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birbaşa məsuliyyət daşıyır buna və o buna cavabdeh şəxsdir. Onun üçün də tələbimiz odur ki, bir də etiraz aksiyasında 2024-cü ilin dekabr ayında əgər qadağan olunmuş, 2-ci Dünya müharibəsində istifadə olunmuş, qadağan olunmuş indi kimyəvi silahdan əgər xalqa istifadə olunursa nümayişçilərə qarşı, onların orqanizmasında ciddi problemlər yaranırsa, bu təbii ki vətən xaini buna deyirlər, dövlətin düşməni, demokratiyanın düşməni, xalqın düşmənidir. Əgər Rus xalqını, Gürcü xalqına ağa etmək istəyirsə, bu vətən xaini bütün cinayətlər bunun üstündə adındadır. Biraz da Azərbaycan gündəmini zəbt eləyən o biabırsıqdan danışım. Yəni Mehriban Əliyevə hansısa bir Münhendə hansısa bir mən artıq hansısa bir tədbir planlayıram. Çünki keçirilənlər hansı boş-boşuna keçirilir təbii ki. Orada Emin Hüseynov yaxınlaşıb sual vermək istəyəndə Mehriban yazdılar ki, çox gözəl verdi, cavab verdi. Toçkanı, necə Toçkanı nöqtəni vurdu, peçatını vurdu? Bu, əvvəla jurnalist istəyir, dəxli yoxdur, bunun şəxsi həyatı nədir falandır. Bu sual verir, suala cavab verir. Bu, yəni bu heç. Necə olur? Emin Hüseynov deyirlər ki, özün asmalıdır, nə eləm, bəzi trollar. Alyona niyə özün asmır? Heydər Əliyev niyə özün asmır ki, arvadının əxlaqsız videoları, şəkilləri çıxdı. Niyə? İndi dillər uzandı. Mən dedim, bəlkə bu Əliyevlər ailəsi özünü asar, bəlkə də sinlər, dillər girər ömürlü qarnlarına. Bunlar çox sırtıq. Təbii ki, əxlaqsızdan nə gözləyəsən? Artıq dillər uzandı bunların. Alyona təmizə çıxdı. Bu da heç. Azərbaycan bu da. Artıq vətəndaşlarla prinsip aparırlar, heç nə demirəm. Korrupsiya, rüşvət filan artıq bunlar qaldı ikinci planda. O hoqqanın üstündən, hamının belə deyək də, o vurçatlasının üstündən, əxlaqsız şəkillər, videolar paylaşır. Onun üstündən Mehriban ki, utanmadan onu kişi qadın paltarı geyinsən deyirsə, öz qadın paltarı geyinib, sənin gəlinin lüt barlarda soyunanda onun paltarını kimsə geyməlidir herhalde. Yəni, Azərbaycan deyən ki, bizim cəmiyyətimiz artıq bu belə görürəm, indi paylaşımlar, nəysə. Mehriban xanım çox namuslu, qeyrətlidir. Çünki onun gəlinindən bəllidir. Çünki onun Elmar Hüseynovu nə üstü öldürdülər? Ondan bəllidir ki, Əliyevlər ailəsi çox qeyrətli, namuslu ailədir. Rədd olsun diktatura. Artıq diktatura deyil, bu pozğunçuluqdur. Diktator da ola bilər, demokrat da ola bilər ailə. Amma bu artıq pozğunçuluqdur. Hansı diktatorun ailəsi gəlinlərin videoları barlarda, küçələrdə hansı olur? O olsun. Bu da İlham Əliyevin namusu, qeyrətidir. Amma yəni bax bunu həmişə deyirdim ha. Əli Nağıyev, ailə toxunulmazlıqlarlığı həmişə deyirdim ki, mən həbs olanda ailə toxunmuyorum. Gördünüz ki, siz bu pozğunlu əxlaqdasınız deyə sizdə ailə dəyərləri yoxdur. Təbii ki, onun üçün də sən müxalif gücləri ailəsi ilə, qadını, namusuna şantaj eləyərsiniz. Çünki öz ailəsin namusu tapdalanır ayaqlar altında, barlardadır. Eşq olsun sizin namusuza. Ay İlham Əliyev, Mehriban xanım, çox peçatın vurdun. Emin Hüseynova yerinə oturdun. Keşke ailədə də bir-birinizi elə yerinə oturtura bilirdiniz. Nəysə, tüpürüm sizin olmayan namusuza, şərəfinizə, vicdanınıza. İlham Əliyev və balaca Heydərin də gələcəkdə prezident olacaq. O arvadına nəzarət eləmir, gələcəkdə ölkəni idarə edir. Əla, düz edir. Eşq olsun. Rədd olsun diktatura, rədd olsun namussuz İlham Əliyev ailəsi və Quldur İvanishvili hakimiyyəti. Bütün siyasi məhbusları azaldır. Salam მეგობრებო, კვლავ არ სუსის შენობის წინ და კვლავ მოვიხო ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულების გამოძიებას და მის დაკავებას. სუსის
თანამშრომლებს კვლავ მოგიწოდებთ და შეგახსენებთ, რომ დანაშაულის დაფარვა დანაშაულია და ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულებებში თანამონაწილეობაც დანაშაულია. ეს კარგად გაიაზრეთ და ვისაც კეთილსინდისიერება შეგრჩენიათ, გირჩევთ, რომ დაიწყოთ ივანიშვილის დანაშაულების გამოძიება და დააკავოთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს ჩემი მოქმედება, რომ ვაპროტესტებ სუსის უმოქმედობას და ვითხოვ მის დაკავებას, რომ ეს არის ცოტა და არ არის საკმარისი, მე შეგახსენებთ, რომ მე ეხლა გამოვხატავ საქართველოს მოქალაქეთა უდიდესი ნაწილის განწყობას. იმ ადამიანების განწყობას, ვინც არის გამწარებული, გაუბედურებული და იჩაგრება ოლიგარქის მოძალადე რეჟიმისგან. მე გამოვხატავ მათ განწყობებს და ამ ხალხს მხარს უჭერს მთელი ცივილიზებული სამყარო, დასავლეთი. ეს გვახსოვს ხომ, რომ დასავლეთი მხარს უჭერს ხალხს. ეს ძალიან ბევრი არის და ასეთი მხარდაჭერა ივანიშვილის მმართველობის პირობებში არასოდეს არ ქონია ქართულ ხალხს. ანუ ივანიშვილი პოლიტიკურად არის დასრულებული. როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ეხლა რაც არის დარჩენილი გასაკეთებელი, არის ქვეყნის შიგნით და ჩვენ საქმეს სხვას ნუ მოვთხოვთ, რომ სხვამ გააკეთოს ჩვენი გასაკეთებელი საქმე. ყველამ უნდა გავაკეთოთ ის, რისი გაკეთება შეგვიძლია და ასევე უნდა გვახსოვდეს და არ დაგვავიწყდეს, რომ რაც მეტი შეგვიძლია, მით უფრო მეტი მოგვეთხოვება. ეს არის ასე, მოგწონს თუ არ მოგწონს. მოკლედ აი ესე. კვლავ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებ, ვითხოვ ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილის დანაშაულების გამოძიებას და მის დაკავებას. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყანაში აღდგეს მართლწესრიგი და ის ყველა უბედურება, რაც ჩვენს ქვეყანაში ტრიალებს, რომ დასრულდეს, რომ განთავისუფლდნენ პოლიტიკური პატიმრები, რომ მივიღოთ ახალი სამართლიანი არჩევნები. ხოლო ბიძინა ივანიშვილის თავისუფლების პირობებში ეს არასოდეს არ მოხდება, სულ იქნება უკანონობა, იქნება დაკანონებული უკანონობა, იქნება უსამართლობა და მრავალი დაჩაგრული და გაუბედურებული ადამიანი. ასე რომ მოგიწოდებთ, დააკავეთ ბიძინა ივანიშვილი.